Amen, amen bazalwane. Singakaqhubeki singene kade ngoba ngikhuluma ngendzaba yanadidingwa. Ngicela nje ukuthi ngisho nali liculo leli ku 226. Singwaza sezulwini onyama ingukudla kusuthi mphefumulo ngesikwaseqiniso zonke zinsuku ziqine ngayo wasifela ayo mvana esiphikazi lomhla tshelo ngesitsha siphila ngamanxeba nangasisiphambano Jesu sifakethina kuwe sikule ngawe. Amen. I'm getting there. Today is the 7th of November. We remember Wilbrod, bishop and missionary in Holland. Bishop and missionary in Holland. I can see Utatu Zibi. Thank you, Baba. I'm so blessed. In 739. It is a mark of the spiritual vitality of the church. Let me read well. It is a mark of the spiritual vitality of the church in England that within a century of its re-establishment by Augustine of Canterbury, Anglo-Saxon missionaries were active in taking the gospel to the countries of Northern Europe. Among them was Wilbrod, an English monk who went to Holland at the end of the 7th century to convert the people there to Christianity. He was appointed first Archbishop of Utrecht, and from this center laid the foundation of the church in Holland. This early link between the Christians of England and Holland is maintained today by the full communion which joins Anglicans and Old Catholics. That is what is said by the saints and citizens today. Oh, I hold it. Yes, saints and citizens today. Anginokwenza-ke kakhulu naye ngaphandle nje kokuthi ngithi kulesikhathi lesi my brother Bonkosi Zungu is being born today. So uyazalwa umninawo wami
kungako ke ngizosho ngesibindi ngithi happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bonkosi, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. I assume my brother is 47 or 48. God bless you today. God bless you today. God bless you forever. Happy birthday to you. We love you Manzini. Sengwayo. Nyama kaishisha ngabapepezela. Ifeka idliwa makobokobo. Tete hamash. Wena ungukwabile ngoba uzugwabe nezakhe izitha. Ungukwabile okushulwa ngenone emgodini. Khula mnakethu inkosi ikusise Sengwayo. Amen. Bazalwane sengimhalalisele umninawo wami my younger brother namhlanje kumbongela enkosini wekuthi inkosi isidinele yena uZungu uManzini. Bazalwane lana sifunde khona ngiyangijabulisa kakhulu lokulesuka kubo encwadini yeApocrypha kodwa ayinongena kiko ngoba I'll get hooked up, but I just want to go straight to the gospel according to St. Matthew. Lapha kuleli vangeli laMateyu intolo sigcine ndzawana lakhona Johane sekanqanyula inhloko bafundi bakhe bathatha isidumbu bayosingcwaba base bayahamba bayobikela Jesu kweuthi Johane sewufile ubulawe umbusi lo nguHerodi ngenxa yenzondo. Intolo ke ngibalile kakhulu ukuthi inzondo igcina kabi ngoba ilimata labanye abantu ibuye ilimate nami luqobo lwami ngoba Herodi he committed suicide together with Herodias after he was conquered by his former father-in-law who happened to push him to go to Cairo, where he then stayed for some few days while Salome was somewhere, the daughter who danced that particular day. And when she was coming back home, it happened that there was that frost, there was icing, water was icing such that the ship could not move freely. Now the boat, while it could not move freely, and it happens that some people, then she was hung like this, and then the head was cut off, then thereafter the head was taken to the parents as like the head of John the Baptist, and then she was killed like John was killed, then the two parents committed suicide. So inzondo ayiphethi kahle, emagubu akaphethi kahle kuwo wonke umuntu. Namuhla ke siyeva ukuthi Jesu nakathola le body wabese uyahamba, so uyake ushumayela kuletinye tindzawo. Kunembuto yokuthi ngabe Jesu bekabalekela Herodini ngoba phela nabo Herodi sowuvile kwekuthi kunemuntu lowenza imisebenzi lemanganisako la akusinjalo. Mina ngikwami iqabanga ngitawuthi bekehlise emaphaphu kuHerodi ngoba Herodi masifunda lapho kwaba nguleso sikhathi lapho Herodi inkosi yaseGalile eva umbiko ngaJesu wathi ethi 17 takhe lona nguJohane uMbhaphathizi sewuvukile ekufeni, ngiko nje lamandla asebenza kuye. So Herodi bese kamesaba Jesu akabanga ukuthi nguJohane.
So-ke Jesu wafuna ukumkhulula ekwesabeni ngoba imessage yaJesu akusiyo ekwethusa abantu, akusiyo ekwesabisa abantu. Wamkhweshela Jesu. Uma ngabe sitawushumayela Jesu, akufanele Jesu abe scary kubantu, kodwa kufuna Jesu eke anemusa neluthando kubantu bakhe. So-ke Jesu wahamba. Lokhu mnanzi ukuthi Jesu nakahambako siqumbi sebantu samlandela, noma Herod bengamfuni, noma abaholi betenkolo, the religious leaders bengamfuni, noma betepolitiki, the religious polity or the political leaders bangamfuni, kodwa bantu bebamfuna Jesu, bamlandzela, bahamba naye. Uyathi imnanzi lento yokuthi bantu noma bangamala Jesu, kodwa nakukhona into lenhle la khona bantu sibabona bamlandzela khona Jesu. Uthi besuka bamlandela, bayishiya imizi yabo, bayishiya yonke into yabo, balandela Jesu. Lapha-ke siyabona ukuthi labantu bebalandela Jesu kwakunele lento lepitwa ukuthi i-diligence, lapho bamlandela khona kusiqubuka ngaphakathi kumlandela Jesu. Kwakune-devotion, lapho bamlandela khona ngekumkhonza Jesu. Futhi lokunye lesikubonako kulabantu abalandela Jesu kungumbutho kimi nakuwe to check and balance our Christian lifestyle. Ukuthi thina mangabe kulilanga lokuthi sihambe siyolandela Jesu, singabe simlandela njengalaba yini laba mlandela kusukela ekuseni laze la ushona langa bahleli naye. Thina siyakhala inkonzo ayifuneki ithathe 3 hours, ayifuneki ithathe how many hours, kodwa lapha basuka bamlandela. That talks to us our dullness, ukuthi siyabanza, sithuma, asibufa kumnanzi bekuhlala naye Jesu, silibale naye. The life of devotion is no longer with us. Sifuna kwentathethu tinto ngesikhathi saJesu. Lapha ngabe sikhonda khona Jesu, sibona kwangathi siyabambeleleka kuyokhonda Jesu, kodwa lana sibona Jesu ehlane usetha ipulpit, uqala ukuministera kubantu labamlandzelako ngoba babona impilo ikhona kuJesu. Lana-ke sitambona Jesu kwekuthi unaka nje izimo zabo tenyama uyabondla. Kuthiwa wafida Jesu about 5,000 wabo labantu, kodwa singakafiki lapho sitake sibone Jesu neluvelo lwakhe. Kwasho umhlabeleli athi Jesu nobubele nami thathana angibe nebubele bakhe uyathathana Jesu abeka nendlawana thitene. I'm sorry, I have to remove this one because I'm getting a little bit hot. Amen. So-ke sibona Jesu uyanaka uba neluvelo nebantu labamlandzelako. Lana Jesu kuthiwa he was moved with compassion. Lento yeluvelo yaba lakhe yamthatha yamphakamisa iyombeka kulenye indzawo. Masifunza encwadini yaMarko loluvelo lwakhe Jesu kuMark chapter 6 verse 34, loluvelo lwaJesu lwamenza waphilisa labanene. Loluvelo lwaJesu lwamenza waqala kubafundisa. He took that part of being a physician, kuba mdokotela noma bayinyanga alaphe noma aphilise tifo tabo. And he took also that aspect of being a teacher, teaching the people. Ngoba abantu abanengi balokunye kugula sikubangelwa kungadi kwekuthi kufanele siphile njani. Ukade abantu baphila impilo lebadonsela kona lokhu labacabanga ukuthi bayabhalela. And uma ngabe sifunda lapha lithi libla uNkulunkulu kwase kuyawuthi walala. Ngalesikhathi Jesu soloku enta lo msebenzi wemusa lohambisana neluvelo. Kona kuyawuthi walala. Siyabona lapho ukuthi loluvelo lwaJesu lwaludonsa nalabanye bede bafuna kuta kuJesu utothola
uphiliso noma utothola kusinza. Lana ngelenye into lesifuna ukuthi sinothe kwekuthi Jesu uyasuka uyahamba. Uyabona isikhathi lesimatima Jesu ufelwe umzala wakhe, akakaguli umzala, akakatholi ingoti yemoto umzala, akakagekwa inyoka umzala, kodwa umzala waJesu lo Johane unqanyulwe inhloko, wanqanyulwa nguHerodi. Lebekade aphushwa nguHerodias ngenxa yokudansa kwesizanzana lesadansa kamnandi. Jesu, he was in pain. Yini Jesu ube kanjalo? Ingoba ngifelwe ngumzala wami. Uyahamba ke Jesu ufuna indzawo letamniketa quietness, kungabi nemsindo. Number 1. Number 2, ufuna indawo letaba nepeace. Uyafuna ipeace, ilahlekile ipeace ngekufelwa ngumzala wakhe. Number 3, Jesu, he needed to be alone. He wanted to be lonely. Kuleyo ndzawo ake nje abe yedwa. Kodwa nalapha sithola ukuthi siqubu lesikhulu noma siqumbi lesikhulu sabantu seda kuye, sikhamuka magangana onkana sida lapha kuJesu. And Jesu sangamnika kuthula kwekuthi Jesu lokufunako wangeke wakuthola. And labantu lapha bethe kuJesu batodimanda info leJesu anayo. Batodimanda leJesu anawo. Jesus, he has the healing power. Jesus, he has the teaching authority. Batofuna lokho. Bantu bethe kuJesu batofuna lokho. Uma ngabe bafika kuJesu, they invade Jesus' privacy. Lapho na Jesu bekafuna khona ukuthi naye abe yedwa, kodwa abantu bangena bashobongela, bangena ekhathi. Uyabona ke kunengi lengicabanga ukuthi Jesu kanye nabafundi bakhe bebangaba nama-excuses ngako. Bakukhulume kwekuthi lenzawo ayisikahle, lesikhathi asisikahle, nekokuthi kumbe basho ukuthi aselikeni sikane nani nodwa phela. Kodwa na abazange baze bakwenta lokho. Uyathi lokho kungibuyisa ekuthenini kunebantu laba basebuhlungwini. Ukhanda ukuthi kwenteke into lebuhlungu empilweni yakho, sowufuna ke wena kulilelwa-ke, sowuhleli wedwa-ke, sekunjani? Sibona Jesu is getting himself emsebenzini ngoba abona abantu labanetidzingo, uhlangabetana netidzingo tabo. And Jesu simbona unakanjalo netidzingo tabo, sitawubona la abondla khona. Labantu laba bekungebantu bebakwetayela ukuthi bangahle baskiphe some meals in a day and bahlale and nabetala. They were not actually expecting sinkwa from Jesus. Kodwa kwaba luvelo lwaJesu lolabona ukuthi labantu bayasidinga sinkwa. Uyabona lokhu kusidrayive ekuthenini uma ngabe sitha Jesu asingathi sithofuna imfuno tasenyameni, kodwa akube kuJesu lokubona ukuthi kunekwasenyameni esifunako. Thina ingathi singenta sitofuna the healing lephathelene nelive lethu lakomoya, kube sathi Jesu unaka tidingo tethu tenyama. So-ke lapha Jesu siyambona ukuthi akazangathi ngoba nijwayele ukuskipha some of the meals ndaniyekela kanjalo. Kunaloko Jesu wahanjiswa, wafushwa luvelo lolunemandla. Uyabona lento nabayichaza bathi lelisuka khona legama kuma-roots alo, kusho ukuthi lolu velo lwamkhahlela lasuka enhloko kwawuphuma etinyaweni. Lokhu kufanana nokuthi nawuva emakhada noma nawuva ini lento uyivele umtimba wakho wonke kude kuJesu lakwasala khona kungena lutho. Yonke indzawo yemtimba wakhe yayihanjwa luvelo ukuthi ngingabasita kanjani. Jesu uma ngabe sihluphekile uneluvelo njengoba abaneluvelo nakubo kwekuthi angasisita kanjani, akahlali nje abukelele Jesu, kodwa uyasukuma Jesu endelutho. Kungako wasukuma Jesu wasewenta imimangaliso yekwaphilisa, yekwafundisa, yekubondla ngoba bekamuva luvelo
Oh hallelujah. Siyambonga Jesu. Sibona abafundi bakhe beta kuye. Batawuthi hey Jesu, hambisa labantu langashonile. Bahambe bayotifunela tindzawo tekulala, bafuna nalabangathi bakuhle. Uthi Jesu, banikeni nine labangakuhle. Ingathi labafundi baJesu baneluvelo ngabantu selishonela bahambe bayofuna ukudla balambile bayababona. Kodwa uthi Jesu, banikeni nine kudla labangakuhle. Leni Jesu asho njena two things. Kwaqala Jesu, he was challenging their compassionate. Number two, he was challenging their faith. Kunesigaba lapho na Jesu atokhuluma kuwe uthi ya Jesu umsithi ngani. Athi Jesu, ngisafuna kubona ukuthi unalo yini ibamba loluvelo, unalo yini ibamba lokukholwa lesibita ngefaith. So ke Jesu uthi banikeni nina labangakuhle. Uyathi kunento lemnanzi ngaJesu. Ngesikhathi ethi Jesu banikeni nina labangakuhle, Jesu uthi akunika umsebenzi aphinde akuguide, akusitha akuphe nemandla. Athi uApostle Paul nasakakhuluma athi nginemandla ekwenza konke ngaye lo Kristu Jesu. So kukhona nemandla lesiwathola kuye le ekwenza letinto noma asithuma Jesu, akasithumi nje blanti. Kufanele ukuthi nangabe uthuma umlisa lapha kithi kangwane akuthumela kuphi, uyaqabangela kufanele webhatha, kufanele uhle, kufanele kube njani. And Jesu nakubita ukuthuma, there is a provision already and there is guidance. And lapha Jesu bekakufisa kangako kwekuthi bafundi bakhe ingathi ngabe bayakhumbula kuJohn chapter 2 verse 1 to 11, the first miracle yakushintshwa kwemanti abe luwayini. Kwekuthi la manti bekungemanti, kungakakhulunywa lutho, kungakafakwa lutho, Jesu wavela nje wathi kanti wamnika umphathi wemqini. Wahamba uthi awuwayini elimnanzi kangaka. Lokho ukuthi Jesu akadingi ukuthi azafake into, Jesu akadingi azathinte, Jesu akadingi azakhafulele kulesi sikhathi, kodwa livi lakhe lasakalikhulumile noma ngabe akunalutho umkholo. So kwaphinda ukuthi bafundi baJesu lapha bakhumbule ukuthi lo Jesu lona ungubani. Kahle kahle Jesu nakakhuluma lokho bekathi musani kubahambisa labantu, khumbulani emshadweni weKhana laseGalile kuthi kwentekani. Lana sibona Jesu nebafundi bakhe kanye nalesikhulu esikhulu sebantu kwekuthi mulona lo uyathi ukuthi kunesidingo. Jesu uyathi kunesidingo, bafundi bayathi kunesidingo, nalabantu bayathi sekunesidingo njalo lilangazali kanjena. Kodwa na-ke Jesu uthi edidingweni tebantu uma ngabe sathi asibeza si-eda i-compassion kanye ne-faith, kukhona lokutawuphuma. Uthi Jesu, feed them. Bantu nangabe balambile, inkolo ayiyekele kubanika amaseremoni. Emaseremoni yentiwa kuyogwatshulwa litshe, kuyokwentiwa yini njanjanyana. Lawo maseremoni lawo akayiqedi le ndlala yebantu labasuke balambile. Yinto nje le-empty lengasithi muntu leyo. Lokunye lokwentekako uma ngabe Jesu lapha azivetela ukuthi labantu balambile, asingenti shengazi ukuthi ngemanga lokuthi balambile sifuna ukuthi bakholwa ukuthi awubalambi. Umuntu nakalambile ulambile, needs to be fed. And nabathi labantu balambile akungabe sekuya abantu benkolo lapha sebathotshengisela ifilimu laJesu nakabethelwa hlupheka anje balambile labantu badinga ukuthi bondliwe ngesinkwa sasezulwini. Uma ngabe abantu balambile akunandiwa bama-entertainment. Uyabona mos la khona bama-entertainment kukhale music, ikhale lenkulu, uyabona kumkhulu, and kunema-action, kufast, kwade abantu bangakhona qabanga. Hayi
bantu balambile kufuna banikwe sinkwa. Uthi Jesu banikeni nine labangahle bakuhle. Jesu insista ukuthi abanikwe kuhle. And kuyavela ke lapha ngamagama alesiyeskola lekuthiwa nguSpurgeon sithi they do not need to go away. They need not to depart. Kuyavela ukuthi uyathi kude lokufuna ukuthi bantu bakubasuse kuJesu. Kude sizathu sento letawufuna ukuthi umuntu anqamule udlelwane, the sweet communion with Jesus. Ngoba kusekhoneni bakhe, kusehlaleni naye, kusefudumalweni naye, lolo kusinika kwekuthi senetiseke sesuthe. Uyabona, there are no circumstances, akukho timo lekufuna ukuthi tikukhweshise kuJesu, noma letimo tilukhuni kangakanani, noma letimo tilula kangakanani, kuba ungazukhohlwa ukuthi ukhona Jesu yamdinga. Kude simo lesifuna sikhweshise kuJesu, noma ngabumbani labanengi bakhweshe Jesu banetizathu tabo, kodwa namuhla siyathola ukuthi Jesu, let the people not leave, let the people not depart, because kunempilo ebukhoneni baJesu. Jesu uyasikhumbuza ukuthi ayikho into lengasenza sihambe sishiye Jesu. Njengoba thi lo muntu emhlabeni baningi bayamshiya hlubuka nawe na angisoze mina ngisoze ngahluka no ngithanda kangaka yebo no sothandana yebo khona lana khona le lokho kude sizathu sakushiya Jesu. Kude kunanzi bekuthi ungashiya Jesu uye kuko, kude kulukhulu bekuthi ungashiya Jesu uye kuko. And Jesu uyakhuluma lapha kwekuthi noma into letiseka in the future akukafanele tisehlukanise na Jesu. Jesu lapha simbona sekuyadistributwa lesinkwa, siyadistributwa lesinkwa kulesikhumbi sebantu lesasikhona la. Lana siyafunza kulama gospels on-4 ayayifaka lendzaba ya the feeding of the 5,000. Uyawathola kuMatthew, kuJohn, kuMark, kuLuke. Lokho ukuthi this is the basic. The early church yakubona kumqoka ukuthi lama gospel on-4 akayifaka this supernatural miracle of Christ Jesus, that Jesus' authority is being displayed over natural things. Hallelujah. Siyabona ke lapha ukuthi John masifunda yena chapter 6 verse 9. John chapter 6 verse 9. La khona itawuvela khona lenzaba yemfana lophethe tinkwa. John chapter 6 verse 9. Uthi ke masimfunze. Ukhona umfana lapha lonetinkwa letibhali letisihlanu netinhlanti letimbili, kepha kungentani lokho bantu babanyenti kangaka. Nalapha bayabalwa 5,000. Jesu wathi hlalisani labantu bekunetshani lobunyenti kuleyo ndzawo, emadoda la ahlaliswa phansi abengaqishi abe tinkulungwane letisihlanu. Exactly what we have just read here. Good Gospel of Matthew. Lana ke siyabona ukuthi lokudla kwabuya kulomfana. Mawuqhubeka ufunza ugubha kwakungesiwe amalofu, kwakuthi layi leting 5
kukanye nekwathi imfishi lo lomncane kwathi imfishanyana lo lelo mfana bekade iphathele kona wanikwe unina ukuthi utawukudla mntanami naku utawubulala lotoshaya ngakunyoka nasekumadimba mntwanami. Endike lana siyabona ukuthi bafunzi bona ebebawavile lamava Jesu ukuthi abahambe bangakaphathi lutho so that kutoba lula kuhamba lendlela ngoba uma ngabe unemasimu netinkomo unemabhizinisi weva ukuthi ibhizinisi ishile sekumatima weva ukuthi tinkomo betisemgwaqweni dithathwe itruck sekumatima uthi ke Jesu abashiye konke bafundi baJesu bethembeka bashiye letingwa leti kunyato leti talopha na kuJohane njengoba ngithi le miracle lena leyenteka ivela kuwo ongisona ama-gospels ila kwakuphethwe nomfana wokuthi utoma nasukusule ngako naye uma ngabe sekumadini uthi ke Jesu hlalisani labantu phansi and Jesu lana nakathi abahlale phansi labantu Jesu bengakhuluma ukuthi ukutokulwa nepolitiki yesisu phela kodwa Jesu wafuna ukuthi labantu bahlale phansi to enjoy the meal wekuthi upendeke kwale phambili la siyakhona ukuthi siyawuhlala etafuleni sihle kanye naye Jesu bekakhona Jesu lapho kudliwa bandzawonye lokho ukuthi this was a banquet kulo yatitika nje atitika ngaletikwa leti Jesu besekatendile the atmosphere beyikhona lapho it was jolly nje wonke umuntu bekajabulile amangala nekumangala ukuthi kodwa kwendekana emhlabeni lana ke sibona Jesu as a master sibona abafundi bakhe njengabantu abathwele baservice sibona lesibuku sebantu njengebantu lababona imiracle yenteka kubo ngenxa yabo yentelwa bona uyambona Jesu uyasendela tintfo usendela ngendlela lemangalisako asisupply from unexpected resources le Jesu wakwenda lithi ke livula uNkulunkulu wathatha Jesu wabuka eTolo wase uyabona kweqela into lakayendako Jesu usifundisa ukuthi noma ngabe yini lesinako asikuthathe sikubonge kuNkulunkulu noma ngabe kuncane kangakanani noma ngabe kunetiqi kodwa as long as kungakwakho uthathe ubonge kuNkulunkulu uthi uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdalwethu into tonke ngoba lizulu nemhlaba kungokwakho wena usinike kwekuthi sibe nentulu kwakho siphathisane nawe umsebenzi wakho so ke lana siyambona Jesu ubuka eTulu uyabonga ubonga uNkulunkulu kungenzeka ukuthi ngumkhuleko lona kumbe wemaJuda lobe ukade uhamba ngale nje uthi blessed art thou Jehovah our God King of the universe who bringeth forth bread from the earth yathi yangijabulisa lento lena ibonga uNkulunkulu wasezulwini uthi uyinkosi uNkulunkulu wemhlaba wonke bonke uNkulunkulu anabasebenzi lutho bonke uNkulunkulu anabadali lutho kodwa uNkulunkulu odalele izulu nemhlaba ubonga yena uthi kodwa uNkulunkulu sibonga ngoba lesinkwa lesesitawusilephula sibuya emhlabathini ingawuthatha umhlabathi ungathi useless uyathi labanye bashumayela abantu abashumayela bathi hayi ukuthi uNkulunkulu wathanda live nje wathanda umuntu uNkulunkulu hayi uNkulunkulu wathanda umhlaba wathanda live ngoba lesinkwa lesisustainable losidlako sivela emhlabathini uNkulunkulu wawuthanda umhlaba wawunika ama-nutrients unika imfundo kuze utawuphila wena yeke lokukhuluma ungazuthi uNkulunkulu angathanda umhlabathi leni nje uthanda abantu God love the cosmos thanda konke uNkulunkulu and wabusisa Jesu abheke eTolo lemangaliso lona watshengisa ukuthi Jesu unemagunya ethi kwendalo yonke and lapho Jesu
wase-insista ukuthi bafundi bakhe abathathe badistribute banikele abantu. The miracle happens in the hands of Jesus. Ngandla kaJesu letento umangaliso. Bafundi bakhe, they've got nothing to do with multiplying the bread. Bona baya distributor. We are the distributors of the graces and mercies of God. He is the mercy giver. He is the gracious God. Unikathine mina angimqoka ngalutho nemfundisi wakho lomthanda kakhulu umbishop wakho banibani akamqoka ngalutho nguJesu lomqoka lonika umbishop waso uyadistribute umfundisi wakho uyadistribute shumalo wakho uyadistribute from who? From Jesus. Ngubani lomqoka? nguJesu. Akusibo laba lesambe sibendlalele amagransi sithi abahabhethi kwethu akubenje no silahlile. Umuntu nguKristu Jesu lokunguye lowenta lemsebenzi yonke. Uyabona ke lapha kude lebekade ngalesinkwa empeleni. Kodwa Jesu bekafuna ukutshengisa ukuthi uyati uNkulunkulu nakhona la angenda empeleni lwakhe la ngikhona ngigwebe inhlathi khona la nakhona la angenda Jesu kube international. Ngithi ngikhuluma la Swatini kanti ngikhuluma eSouth Africa kanti ngikhuluma emaveni. Jesu angakwenza lokho akumehluli because kumbula phela ukuthi Hagari nakakhala sekuphele manje wabeka umntwana wathi angifuni ukumbona umntwanami wagcwela indlela osethi Hagari kwenzenjani ukhalelani lo mfana wathi Hagari nazi isikolo sasikhona khona la bekakhala khona. Ngifuna ukutshela ukuthi musa ukuthi limata ucabanga ukuthi wena you are useless. Labanengi ubakhanda bathojo angisho ukuthi wrong but kwaqala asibeke Jesu phambili and sathi ukuthi nguJesu umnikakho ema-resources and laba labanye lasebahambanga bawukhoshulula ngale Jesu wente tinto tibese tiyaflowa kodwa wena njengomntwana kaNkulunkulu thatha indawo yakho uyekele labanye labenta umsebenzi wabo bawuqhube nabo bese bafuna ukungena letenkolo bafuna ukushayela thina umthetho kwekuthi bato-regulate njani indaba yenkolo abaphume lapho abashaye ipolitiki ngani nathi sigijimele kwethu ngala lesinikwe nguJesu. So ke lana siyambona ukuthi Jesu uyaprovide from unexpected, from unperceived, from unknown resources. Kulula ke uyathi kukholwa uma ngabe wathi ukuthi hey uyathi phela umzala angenteka amadama ekulokisims kube khona nami lentathu sukusula ngako ubezothi ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi lokisims lonyaka nami ngiyawudla ngoba wathi kunemzala. Mina ngithi ngikholwe kungenalutho lomisile unguNkulunkulu lokwathi kokukhokha manje edwaleni unguNkulunkulu lokwathi kwenta tinto from nowhere atente tibe khona. Angiyophetha ke bazalwane ukuthi the feeding of the abantu labantu 5,000 badla ke labantu baNkulunkulu and lokudla kwabo into lemangalisako ukuthi badla ngalokuqhimako noma ngalokuphuphumako ngalokwanele. Kodwa noma kunjalo sebadle kangaka uNkulunkulu akazange avume ukuthi kube ne-west kuma leftovers. uNkulunkulu noma ngabe sekasiphile into yakhe umqoqo wabazalwane kwayo ukuthi into kaNkulunkulu sithi phathe ngenhlonipho sihloniphe ukuthi ungiphile uNkulunkulu kodwa na angabe ngijika nje laphana angisenenzaba naletinto kuthiwa lapha kwapita ukuthi kubuthwe kwabuthwa emabhasiketi la12 siyawusa uNkulunkulu lasipha ngaso into yakhe ufuna kuhambisana nendlela lesikuphatha ngayo lokhu lasiphiwe kona lolophiwe kona uphathe
ngenhlonipho. Nami nje ngilapha ngihlala endlini yesonto, ngikhanyisa gesi lesonto, ngihamba ngemoto yesonto, nento ngifuna ngikuphathe with great dignity, with respect. Ungabe sokuphatha hlakadisa nje ingana ngithanga nguthenga ingana kusiko kwami. God is teaching us wekuthi into asitiphathe kahle. Number 2, sifunda ukuthi lapha kwabantu wa 5,000 emadoda kwase kuthiwa kwakunebantwana nebafazi. Asengithi ke indoda yayinemntwana, one daughter one mntwana, that is 10,000. One daughter, one mntwana, one mfati, that is 15,000. Kodwa nake asawe ubale ukuthi mangake madoda la abe khona enkonzweni lisonto nje. Ngicela ubale esontweni lakho ukuthi mangake madoda, bangaki bomama, bangaki bantwana. Ubese ibuka ke lento ukuthi ngabe kuliqiniso na wekuthi kondliwa 5,000. Lana mina ngithanda ukuthi kondliwa le kubo 30,000, 40,000 na 5 slices of bread and 2 little fishes. Lengibona kwendeka lapha. Andike lesibonako kwekuthi le gospel iveta kumqokwa bewekuthi tidzingo tenyama tebantu kumqokwa ukuthi tinakeke. Kwesibili kwakuprofesiwe ukuthi uyeka Messiah, lokho wenda letinto njengoba Mose ubondliwa ngemana ehlala, uyeka nalokho ufika asilisha gcwalisi. Now basehlala bahleli phansi etshanini boyondliwa. That was one of the credentials wekuthi lo muntu nguye lo Messiah lebeseloku kukhulunywa ngaye lona, ngoba nawo vele sesiyabona lo bekuprofethwe ngaye. Kwesibili kuyatshengisa ukuthi Jesu umuntu loneluvelo nekunaka bantu baNkulunkulu and unemusa. Uyabona kulesigaba lesi Jesu bekakhathele, he was so exhausted, but Jesus he carried on. Unjani ukhathele? Nangu Jesu ukhathele, kodwa he stood up. Unjani ufele? Nangu Jesu ufele umzala wakhe wabulawa nguHerod. Awangaya kummangalela Jesu, wangaya kumisa nakuzana, kodwa na Jesu waqhubeka nomsebenzi. Yena ukuthi wena ufuna kulilelwa ngesikhathi semsebenzi. Lokunye lesingakusho lapho wekuthi letinto tenteka esandleni saJesu. Jesu kunetinto letenteka esandleni sakhe mangabe tinikelwa kuye. Tinto takho funza ukuthi nikela kuJesu noma kuncane, funza ukubeka etandleni kaJesu. Kunebantu lokukhulu ukuthi bawubeka tinto tindzabadaba kuJesu. Letha lona imali ngisho nje beka indzaba yakhe kuJesu, uthi lena yesintu, lena yesilungu, lena yemndeni, uyehluleka kuyibeka kuJesu. Uthi lena sitayilungisa thina, lapha tabekwa letinto esandleni saJesu. Sengishitoyo ukuthi lana sibona ibanquet yaMesiya kwekuthi siyakuyokudla. Siyokudla bazalwane, nasi sisuka kuleli veleli siyekhaya siyokudla. Asengisho ngetinto letintathu letitholakalayo lapha, letingibona tingumgogodla walendzaba leyo sengiyifundzile. Kwekuqala kwekuthi kufanele ukuthi simbonge uNkulunkulu. Kufanele simbonge uNkulunkulu ngalokho lasiphe kona, sibese sikusebenzisa ngenhlakanipho. We must thank God for what God has given us and use it wisely. Ukuphela uNkulunkulu, ukuphela ikhaya, mbonge ngayo. Ukuphela umfati, mbonge ngayo. Ukuphela indoda, mbonge. Ukuphetha ihlobo, mbonge. Bonge uNkulunkulu ngalokho laphe kona. Ukusebenzisa wisely. Number 2, methembe uNkulunkulu noma wena awunako lokwanele. Kuthi kodwa lo Nkulunkulu lemkhondako has an unlimited resources of supply. Utomsupply ngendlela lafuna ngayo noma laqonde ngayo. Mase kufanele ukuthi ngithole lafanele ngikuthole, ukamnika ngeke angikhohlele. Kwegcina
musa kumosha tintfo uNkulunkulu lakunike tona, musa kuyimosha impilo yakho, musa kumosha budlelwane, musa kumosha noma ngabe yini uNkulunkulu layibeke etandleni takho. Let us pray. Umkhulu yesabeka Nkosi uNkulunkulu, wena wedwa lomdala wethu insuku, wawukhona ukhona uyawuhlala ukhona. Siyabona Nkosi kusifundisa kubonga kuthi Nkosi kuko konke losiphe kona asifunze kubonga. Sithi maya Nkosi ngiyabonga, uNkulunkulu ungiphe lokhu ngiyabonga. Siyeke kunyembenya, siyeke kuba neliso lengulube, siyeke kuba nenzamo yejirafu, kodwa Nkosi sifunze kubonga lokho losiphe kona. Siyeke kuba bomabhotolwane, kodwa sifunde kubonga. Lo mfana warelease sinkwa sakhe, warelease tishanti takhe, watirelizela Jesu. Ekhaya kubo wabuyela sekaphethe 12 baskets out of 5 slices. We thank you, Lord, in Jesus' name, amen. And may the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Siyabonga kakhulu bangcwele, wherever you are, and please share this video, like it. Ngijabulele mangibona uTata uSiphi, ngikhumule matati yena, from the diocese of Mzimbubu. Thank you. We can see phinde ngajabula ubona Bishop Dr. Makhanya. Oh, so lovely bazalwane. Ngishilo ngathi lana ngibona nebantu labadzala, ngibona nebantu labahlukahlukene from different ages and from different respects. Ukuthi lona lapha ngiyanibona nonke la, uNkulunkulu anibusise with all the support you give by sitting together with me and sharing the word of God together. May God bless us all. Amen and amen. Siyabonga babe, ulenza baba yanamuhla. Sikunika ludumo Nkosi.